Gavumenti ya Uganda erukuyambaho banki yensi yona ekatandika kukorera abantu ebyapa bya busha kandi omufezi ya kabiri habwa district y'Ibanda abantu omutwaro gumwe nibo barukwija kuganyurwamu. Company ya Slack niyo yari enyuma yo kupima amataka kandi yashobora aha murimo ogwo. Ebitwagendereho bukwakurizo omuntu akuza kufuna itaka nakuba hariho nakuba ine endangamuntu nategwa kuba ine endangamuntu then ekindi ekikuza kwetagwa omuntu nakuba nayetaga kuba ine akashani kandi amataka already agine byapa ago tukuza gapema. Emwe ahamiruko kurwo mugombore ya Nyamarebe hamwe na Bisheshe niyo rukwija kuganyurwamu ekirukutanaho n'entekateka eyabire kozirwe okuhereza abantu bona omuri Ibanda North ekitashamize bebembezi abatwire nibagambirira program eki. Actually, hatu waita bachairpersons b'amagomba na ba mayors ab'Ibanda North. Nibyo tuli bagambira abantu bafunashi. Yona nijo last yesterday but one. Oyihireho enshongeji basima gavumenti ahabwe entekateka egi. Abaza gavumenti ya Uganda kureba ngo netuhereza niwe icyapa kakitunga nakishesho na sente zanje. Haruya rushere mukatongore kokimwe nuza kutunga icyabusha. Abantu bina amataka konka amataka gatabaga koisa for example koisa kutunga loans kutunga mortgages. So government is using land as one way of how to people to get out of poverty. Okukora ebyapa ebi nukuza kumara amezi mukaga gonka. Gasha kwa Timothy Mushabi.